mapane pistok to yaroi BJP gi manung da su pistok le yadam ne ba ado Delhi chalaganda BJP na toan chakani kuki na toan chakani naga na toan chakani akoi lamje center jina center gi ideology da akoi se manung da loina ma akoi amata yanadra ba kauna ba yadra ba every time tripartite talk adum tausan ba ko se district an dupai were tripartite talk tausan ba se akoi sida home secretary ga moi MLA sing duga asigi kangpok gi kari gi senapti MLA me am duga phamin ra marathon discussion to ya ba fare adoi ta di akoi yana ne akoi LP command demand to ge akoi LP matam du da ahingi pung ani hum bawne akoi okrami bo bi matam du chief minister convince tong na bona da masi tha da ya dam ne na to gan ko akoi gi se aina hajani gi kaim na te politics sai je party gi phiran du khaktang oina politics oina ubi ganu politics sai je assembly je function to on ga da ni assembly function to da bi da Delhi chalaga koina adu hai re Sambit Patra Masana is the Laga, Mana Laga, Sambit Patra Masabo, Tangu, Navangadi, Pungai, Mutangu, Warizan, Yam saying I go. Nana Sambit Patra is in a mana, Silaga Mana statement Pire. Separation gay idea, Amtalate, even Kanuma statement piece, Mutanganati, any Humran never. Even Midiagi Garima, Manipur, October, do the Sumam statement P. Akoi Manipur to highways and Amtalate, Manipur territorial integrity, Aduada, and Machinman video labor. But being a BJP, Nasa BJP, Orega, Nana do hire, Aduga, wipe on a Lalgi Kari statement, and BJP, Moega, my BJP not ready to one more. KPA, where there's an Obamaze, KPI, Raka, no, Adu, which is an Oba, independent, which is an Ongangas and Oyaeva. You are not unified inside your own party, no Manunda, no Masen unify with Eva, Adu, no Saka Semam Drineva. Aduna, Mapandagi. NPP ne support also, JDU ne support also, government seems going on moeva. Madam the Moy Manung the pistol laiteva. Moy Manung the pistol later, Nina, pistol says way later, Nina, Sagi, Delhi Salakanda, Moyan Yana, Saka Semabu, Cookie out the Saka Semia, the bro, Risanka Singna, Chief Minister Oimatamda, Ahoy cabinet machine, Sukso, cabinet the equal representation, IBA, Lengang Sematam, the Nam the way, Aduga Sagi, Akoina Nagasoy out the Vida, government Saliba. Nataga Mite Soy out the Vida Chalai has a number of idea to Yam, publicly equal share of Hangzadam name the public equal. And then I say, Akois the Dikamai together. Representation see, Lengakama Semase, Hana Pamzi and Amatamda, Kukidi and Pirage, Nagagi Ama Pirage, Nagagi Pirage. Nataga Koi Tatrokno maintain a pie, I don't pie as Yenale Tadi, Akoi assembly the functional way, that Tadi, publicly voiced, public Tanoina Kaito Viri, Kamina Toviri, Kari Kanbiri, Delhi Saluraga, Laga, me, Amani microphone, Paka to press with Akoi, Yam positive way, Akoi Laiva Tanium, the Sagar, so Semel, Aduni Abrane, Assembly Gallery, Miamgi, Zagazan in Navoya Gallery, Akoi Miam in Akoi, Yam Saure, Akoi special session of Makoni, Aduna Lengaxe, Semen Biro, Akoi special session of invite Toge, cookies in the way involved invite Toge. Natraga koi Delhi the Pamuge, highway poches, so relativa. Duna politically Yamna Anemataki Tardis Hawaii, Hoyamangani, do high the highway of Neto, so high no idea. Mamdika, Matamjam later. Matamzi, Hoichahi Abamaka, Parak Treva. Biargi election the BJP might hear the go. Tawai no idea this situation of Mukalak. And again, as I get Adumatanga Assamgi election of Muglere. Assam's position, the Kam kind was a boy devo. Aduga, as I last the Kamaito and sounding the Tabak Komatamda, Manipuri issues, a cut up Natoge, and Haimatamda, Quina, Matang the Toge, Taum le Toge, Tani le Toge, Haimatamda, Akoi Prazagi, Function Toga, assemblies a way hug never. Assembly function on by the Aigi Hagni, Aina Potada Rudo, Adugi Hagni, Assembly Manunda, Naina was Aigi Hagni, Naina Mata was Aigi Rightni, Mediamam Toga, Kangan by Aigi Rightni. She writes a low Mangalagana, Emily, and a Koya Live to Adubu, Tasena, Ikaini, Habanida, Ainajan is a Aduga. Last Ainajan is a Masagi Manipurgi, Ladiva, Kanosigi Manunda, any community developed on one of the Kanwana Delhi in addition lower, where the Hakatam, the Akoi Isagi Lengak is a Villamne, Akoi Isagi Assembly lay, Akoi Lengak is a Villamne, Akoi Isagi Emily Lazy. Akoi Isagi IS officer singlay, Akoi secretary singlay, and the Akoi MCS officer singlay, Akoi Lamzunga, even DC lay, Akoi Lena, Akoi approach Asagi, any Delhi Dadan Salaga, Yagadaman, Bagi Wakalons, Miam, the people say, Masiam Lale, Akoi political, Akoi Miamgi, Manipuri Yam Rava, Mila Kuntraze, Shigi political
political ideology ama hojik laiba political parties singina moina sagat piramgadamne noi akoi ideology sida angang sigi wakalonda akoi delhi chatradi kem tongam de na sum phawon mase masi yam phatewa adigi leirak khulakta toan political parties ingi hunabagi conference to buse si su yam phatewa ko si timing na tewa vote khomdu tuminna khombiu ka sukai de vote tawdo leirabani ada hayeng vote tawganda ka su local political party amna chongthoga vote ka su ka bangambagi sakti ka su leiroi vote ai je pesa changai ko sida ko akoi praja si thing su obira ko da santa da laksa ke question si koi laksani sini koi gi juzik na sigi thamjari ba MPP reject separate administration hariba topic sigi matang da koi gi MPP ne lori bu khongtang hai di proper government sida support tawgani tawbadabu duga separate administration talakpada di support tawroi manipur gi territory integrity da compromise tawro hai ban sing wafum sing phondo le ba tare to phondo le wafum sida kamani yengbe awoi ge kano se politically ngang ba siga originally constitution na kai hai ge siga ani je compare to ganda yama chauba khena ba ma sum phangne ko yam chau khena ba phangne agitation gi agitation na phangdaba India sida agitation na phangdaba pot laite ba agitation de kyam thin phangge da akoi gi ana hazare na agitation tawramaga mi 39 political platform phangdana chief minister bo e horim ne ana hazare de kai chakrom thi phangde hojik ana hazare gi wa ambota de press na so ma thi de kaibda kem leitre ma ge ana hazare hui is ana hazare yes hojik kana ro ana hazare hai da hojik de mo nasai India da achumba gi lambi da Mahatma Gandhi gi khongloi oina chatlaga achumba lambi porakani haramba nupa du ga sum chaminamba da gi last da wakalaktana sidi akhoi rajniti yauna phare aduna rajniti yawaga bole paga vote ka thoga mu jail changthoi ne ba aduga jail changthoga na political fight ama BJP versus nasai gi AAP na hoji akhoi mayam na adom doi nei na chakram ne yes India se de agitation na phangdab leite ai je sigi example ama jo hai ke ko koi gi separate administration gi demand lakhe ba sing je Odisha Jharkhand oira dagi ngasai gi akhoi gi keno Jharkhand ne Chhattisgarh ne si sing je Madhya Pradesh se Chhattisgarh kai to ki ba Jharkhand Bihar de Jharkhand khai to ki je ko si tribal gi ming da thokpa agitation na choba ga tane se si gi agitation jing ji thok tngai da 1912 ta Bengal ji Odisha ga kenoga Bihar ga se Odisha Bengal province na hana le me ko adui matung da mu 1936 ta Odisha se separate tawra kanda Bihar je mathal le ore ba adagi mu 1936 ma 2000 da mu nasai gi tribal gi leiba agitation mayam ama maram de khoi si maram ji ga chamane akhoi Manipur da piri ba population wise kena bai wani phangba ya da bai je ko ado maram de chamana re maram de ai je political dominance hoina piri maram mayam je ko Jharkhand ga Chhattisgarh je tribal na masing yamba lamne ba Jharkhand di Jharkhand Mukti Morcha ai ba political party je Shibu Soren ki political party si mana prime career hoina mana lead tawraganda Jharkhand ai ba lamje da tribal mayam siga Bihar gi general caste general category de lairamba Bihari mayam siga moi ani sigi lakwa political conflict tu dagi Bihar amasung Jharkhand je khaidoi ne ba masi khaidok pasi kamaina khaidok ge ganda Bihar Recognition Act 2020 hai je si jina to khaidok ne ba akoina Manipur gi separate administration gi demand siga akoina study taw do ya da ba India gi politically lei akoi merger da yaw ba agreement du na tongan mam tam grase ba ko akoi Manipur gi territorial boundaries kai ba so ya ro je akoi merger agreement da clause kya da yaw ko le na hanjing na mayam hainari ko abu hojik te akoi Indian politics la ram ni na India gi political constitution je study taw ba chang ye ba si demand je mi na taw re se akoi da oiba ba demand oibra oidabra na ko hoje moina torok pa demand mayam je population wise yengo moina masing yam mayam thi hele akoi de gi ko masai akoi Manipur gi tribal masing yam na te ko sida tribal masing yam na te moina masing yam thi yam hele akoi na ko adagi nasai gi ga ni keno de yeng asu akoi gi keno de yeng ta ga su akoi gi keno da keno de yeng asu sai gi keno de yeng ba ta ga su cái này coi gì MP mà sinh đi nhưng mà mỗi này hele sai ko akoi se MP ani khakta ne moi akoi di mai thi ba bu kai no akoi se di ngasai gi saga sem da da han Delhi de gi community loin su de saga sem no hai re ai do adu di community ani gi di MP le ama gi di le ju le tana community ama di MP le ju le te ku gi di MP em bo ju le te u je mamang da moi na u le ga na akoi gi mu le te
इनर की अमल लेजे वही वाने बा एजेंडा से कहीं नोन हायर कांदा आउटर की एमपी अनी ले बसिदा अगर आउटर की एमपी अमल ले अनी अमगा इनर की एमपी अमल ले बसिदा मोइने होजे हायर का तो से अखोई की कुकी की होइबा एमपी में पार्लियामेंट दबो लेजिस्लेशन नतगर रिप्रेजेंटेशन लेते ना हाइगल का तो नेबा मनुंगी पोती इंटरनली अंडरस्टैंड तो बिदाय तारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमा लेबा जे पॉपुलेशन मसिंग सुक सुगदम ने ना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन न मसाई लेजेबा अदुगी कॉन्स्टिट्यूशन की मसिंग दो सुबा ngam दबना मरम ओरकांदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की नत्रगा ngसाई पॉलिटिकल नंबर मोइना पामिसे एडमिनिस्ट्रेशन हाइसे पॉलिटिक्स तो नेबको पॉलिटिकल नंबर मोइना पामिसे फंगबा यारोय जे मसाना खंगना दुम ngसाई सुम इंजलक बै वानेबा अदे अखोइना झारखंड का बिहार का कंपेयर तो अइना झारखंड बिहार अदगी मणिपुर की इशू जे अखोइना होजे आगांग सिंग अदगी यामसिंग अखोइ म्याम पुन स्टडी तौमिना से याम दरकार ओय हाबे मरम जे अतै केम नतेबा झारखंड दा डिमांड तौरेबा अदगी छत्तीसगढ़ दा डिमांड तौरेबा मोगी मूवमेंट जे ट्राइबल मूवमेंट नेबा अनि मक्से सेपरेशन स्टेट सेपरेट तौरिजे को ट्राइबल मूवमेंट नि मोगी जे पॉलिटिकल नंबर डोमिनेंस अदगी रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिसोर्स येनबई मतांगदा अदगी थबक येनबई मतांगदा थिका येनबई मतांगदा स्टील की करी की तौरी मैम से बिहार की मेनलैंड लेबा मैम ना झारखंड हेना डोमिनेट तौसलकबा छत्तीसगढ़ डोमिनेट तौसलकबा ट्राइबल सिंग की राइट याम फंगक्तबा सिगी मतांगदनेबा अदा खेनबसिना ओनली खेनैसिना कैनो आइगांदा बिहार छत्तीसगढ़ से पॉपुलेशन से यामनिना अनी से खाइदोकांदा सादर्न बिहार का मोई सोनाकन की नॉर्दर्न से मोई नॉर्दर्न मेन ओइना झारखंड ओन ग्रे सादर्न बिहार की डिस्ट्रिक्ट में सिनेबा अदा सिगी ओन की जगह से मथक की सरुक से सी लेहौरगा मखा की रोम दा येंगो मतमदा अनी से ऑलमोस्ट स्टेट अमा सेम याबगी नंबर दो लेयेबा अदुगा एमपी नंबर सु लई पॉपुलेशन सु लई रिसोर्स लई अदगी ngसाई की इकोनॉमी दो लई हाबनिदा अदा अखोई मणिपुर कॉन्टेक्स्ट दी ngसाई हंजलगा मु येंगाना मणिपुर कॉन्टेक्स्ट हंजल येंग मतमददी अखोई जे 30 लाख पॉपुलेशन की मनुंगदा नियरली 3-4 लाख खक्तरेबा मोगी केनो लेइसे नंबर लेइसे एवरीथिंग इलीगल इमिग्रेंट्स लोय पुंजन बिरगेबको 3-4 लाख तै सोइन हेलोएबा अदुना ngसाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमा लेबा याबगी मसिंग बौ सुदेबको सिबा हाना खमिनरसेबा को मसि पॉपुलेशन मसिंग लेइतेबा देन रिसोर्स येनबा हायरसेबको रिसोर्स येनबदा मु हायरसेबा होजे अखोई आईएम नसु याम कना हायरिदना को कोई चिंगा ट्राइबल अखोई मणिपुर की आदिवासी हाइबा एसटी हाइबा शेड्यूल ट्राइब हाइबा कांबू हाइबदी अखोई फुरुप हाइतारेने को शेड्यूल ट्राइब हाइबा फुरुप सिगी मनुंग दा यावबा आर्टिकल सिंगसिना पीरिजे लैंड एंड द पीपल आर बाइंड टुगेदर मसिदा पीर इवन ग्रेजिंग लैंड बो पीरिनेबा अखोई सासन लोइबा अदगी कनो से अखोई से फॉरेस्ट जगह सिदा ट्राइबल ग्रेजिंग एरिया है ना लेरमने अखोइने चलगा मदुदा सासन थादोकपा याबा अखोइने चंगजलगा पामलौ तौबा याबा जगह अमा लेरमने अदु पामलौ तौबा सुया यादबा जगह रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है ना मसुंग लेरिबा अखोइ से डिवीजन ऑफ लैंड पीपल एंड केनो से लो न चचबने बसे अदुना मयाम सिगी मरकता ngसाई अखोइ ट्राइबल की लीडर खरना मरु होइने एसटी यारगेने को ट्राइबल जो हायर रोजेबको एसटी की लीडर खरना ngसाई मोइना कदाइदगी इंस्पिरेशन फंगाइनो मसिगी इंस्पिरेशन से कायदे फंगाइनो है जे ज्ञान म इता तादबिदा ngसाई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा से जम्मू एंड कश्मीर से फटलाउना बीजेपी ना फटलागा चंगसल लगांदा स्टेट की असेंबली दो डिसॉल्व तौथोगा गवर्नर तौगा पीआर थमजलकांदा अंडर वन एक्ट अमगी मतुंगिना ngसाई टू टेरिटरी अनि थोना थक्का खाइदोकोजे ngसाई खाइदोकोजे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज तौबा याब्रा यादब्रा गाइसे अखोई मसी फजन स्टडी तौबम चंगेबा अदगी मसीदा डिमांड तौरमबा नत्रगा तौरमदबा सोनम वांगचुक से अमु स्टडी तौसेबा सोनम वांगचुक ना हजिक डिमांड तौरिसे 6 शेड्यूल नेबा मागी 6 शेड्यूल की नंबर से मसागी ओइना लद्दाख की ओइना 6 शेड्यूल की दरकार लेबा कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्स इकोनॉमिक अमत सुदेबा अदुना पीबा याबगी कंडीशन जे सोइ लेते हाइतारे सीमा क्लियर होयसेबको अदुगा अखोइना कैगुंबा छत्तीसगढ़ बिहार को सुगुंबा स्टेट अचौबदगी इंस्पायर होयरगा तौवे हाइतारदी मीगी इकोनॉमी दुगा अखोइ कंडीशन जिगा अखोइ मोइगे बाई कैमरल केनो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर with a governor गायना हायरगा अखोइ यूनियन टेरिटरी with legislature गाय वाइजे सी वाइजे मी लाख अहुम ने इंडिया की इलेक्शन जिना मी लाख अहुम लेबा मतमदा मदुदा इलेक्शन गा तौहंदना अदगी ngसाई कयानी को पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म तौहंदना तौ मतमदा इंडिया आइबा लेंगाक सिदा याम अचौबा हेडेक ओंदिगाय मचाक ने बसे याम थिन चाउना हेडेक ओइनिगाय नेबा 3 लाख हाइजे नंग पॉपुलेशन मसिंग दो मसागी होइना पॉपुलेशन मसिंग बहु यौद्रिबा अदुदा कोना हंदरगांदा अदुइदादी कमाइन तौनो बिहार का छत्तीसगढ़ से कमाइन तौगा मोइ खाइदोइनो येंगदादी
होय मादी ngसागी मागी huge long prolonged agitation Bihar aiba state se West Bengal de thola matungda magi resource ade India da leiba magi contribution adagi ngasagi mineral ki contribution Jharkhand ai je miyam gi steel capital ni do adagi Jamshedji Tata hoi kai hoi miyam le mi se adu dane ko hojik su India gi steel capital ni coal capital ni miyam masida gi thokpa ga dane ko aduna masida masigi struggle je tawna one of the tribal right ki struggle se moi oina di maram jaba akhoi sidana moi oina di maram jaba akhoi sidana maram jada bagi achauba maram atopa maga hai wai taragadi akhoi dadi increase of population influx e hengala ganda sudden rise of population gi issue ma su le ri ba separate administration gi wari sanadri ngai da political party me amjina hana akhoi gi keno se population gi leiba influx se change se Chochanpur gi map se satellite image low ganda 1990 this map am low ba 19 kano da 80 the map am low ba sumaina sum low yang ganda ko mai population rise Imphal Valley gi population hengalak ba ma ga yang na da almost comparatively equal we kalak ta ga de madu gi population do kai dei lai no yum do kai dei resource na sai yum do kai dei pesa na sai no adagi industry develop to khala di kamain to khala no wari bu ko loin mak se study to bu gi tangai phada bam lai ba aduna separate administration gi wari si constitutionally yenganda NPP na natraga BJP na natraga ngasai keno na NPF na separate administration PU hana hata hai ga phangba ya ba machak oi de se ko politically hai di akhoi gi support to de khatang hai di yam lai ba aduga support to the bagi clarification je either akhoi na mase aina valley de phamakanda maitai gi population je yame na natraga NPP gi leader je maitai ni yame na se hoji NPP gi mi je yeng je ba valley gi nga ta oidra Nurul Hasan leire KS Loken leire Aina Lini leire TI Santi leire M Rameswar leire aduga kaisi budi legidre amadi beken we ha amaga aduga kenoga hemlan phamai ga mai tare ne bale se ko ado tare se lebe matam da sigi jamneleng pam phamai ai ba nupa sidi hoji hill area committee gi akhoi gi district kano valley ga hill ga gi marakta chief secretary ani loigedamni DC ani legedamni habje high road di ma dum supporter ko ne bje moi gi hill area committee rom chakhata di hoji botong na jari ma dum sum chongini kaisi gi jaga jum beken oi jata so any MLA la ko da ma so dum chongini ba akhoi gi problem ji kai no ya ganda valley gi politician na wa ngang matam da akhoi gi majority maitai gi ngang bo ina aya matam da kasai ui ai tare ne ko aduga chingi politician nga kanda moi chingi ka tangang bai type ya matam da ui ba ani gi marak se da as a political party mo wena balance to ngang mum change ba akoi separate administration ya de ai je kai maram gi ya de no India ki history da separate state sing je khai dokhi sing je kari model da khai doi Jammu Kashmir gi sida Ladakh ka JNK ka khai dok pase si jiga Bihar ga Jharkhand ka khai dok pase si kari kenab lei then tribal gi agitation da khai dokhi ba state ahu mari lei je si gi agitation sing jiga noi gi agitation jiga kai kherani no technically viable oibo oida ba se hoi phajana study tor ga lakom change ba article 164(1) na hai se kano se masida ne new state legislature sida mangon yaw je Bihar ne Jharkhand ne adagi sorry Chhattisgarh ne Madhya Pradesh ne Jharkhand ne makhoi ahum jida ne moi ahum jida article 164(1) na hai je compulsory moi ki tribal welfare minister ma leita ya deba moi khai dok da pi ri je ko tribal welfare minister ma leita ya de high level minister je abdi se cabinet ta koi tribal welfare ki department je leiba leita se leita su le ni Punjab ta ai wakhan da tribal welfare ki department je kenu se ministry je leita ma le moi yaw do ma le ko aduga nasai atopa state ta leita su yaw bi ai ko tabu sigi kenu se di Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh study under article 164(1) da compulsory ne basi ahum je ko si compulsory si kamaino oi re no hai kanda moi gi state sing je masai gi state sing je tribal masing yamba adagi ga sai gi keno je constitution gi akoi gi hoji gi Indian constitution na pi riba right mayam jida 164(1) jina mana pi ba guide tor kanda Chhattisgarh hoi adagi keno je Jharkhand hoi je tribal gi agitation dagi tholakibani na masida priority piraga moi gi ngasai moi gi oiba tonganba constitutional status ama piriba aduna akoi gi state sida separate administration tanba matamda ngasai gi angle amarom da mu yang kanda akoi gi Greater Nagaland gi oiba framework agreement gi matang sida akoi under the Indian Union akoi na sema kadoriba akoi mayam na ngangna riba akoi na object tauba territorial council cultural council ga hari je sigi territorial council cultural council je lakpa matamda akoi gi state ki assembly si intact oina legedra na to leroida haibduneba aduga ai tentakna loisala koda sumaina thamjage bo Assam da uji Bodo territorial council gi BTC gi problem je
BTC sina ngarang statement ma thoi ko ma se ko yam phajana lai pa study to bum change ko si study so to de da khoi pangang na lai ta di khoi praja su gyan su ta roi adui ma thak so akhoi gi tribal ga akhoi ga se yekna ba je sum hengal ka toi ne ba Assam da uzik 6 tribal group na schedule tribe demand to ba huji 6 tribal group na demand tawi masigi matang sida BTC na thole statement je ko ain tawi mana kai har ke da masigi schedule tribe taruk demand tawi se masigi matang da consensus Assam go mena hek pi ba matam da BTC gi boro hai ba group furup se boro hai ba furup sina phangang ba kota je sida impact am to lak pa ro na challenge tawi ne ba tribal group amana aduna manipur da thoi ba irang se kai gumba schedule tribe demand gi ni natraga separation gi irang ni hai ba tar ga ti ko Assam da susi irang je soin thola kane ba do Assam da kai gumba taruk schedule tribe taruk sina irang sagali ba moina tawri ba demand je moi state na consent pire natraga pidre ai matam da moi masen hatok na ratraga di natraga khanar ta bata di manipur da there was some failure kadai da normal logi ba soi ba ma akoi na ngak hok do ba natraga thoina khanan gi ba ma thoke bra ai ba je si poche hana akoi phajana khang ma chang ye ni da ya ni je ko aduna loisalak da aham round je da in thamjani je NPP wagera any party wagera wangang matamda ngasagi clarification je yamna clear cut ta valley ka tagi ngang manda ba ayam matamda yam nuai ti je NPP budi kya tok de JDU gi su leite BJP ne boy ngang ba ko som de gi ko valley gi rang ngang wi type to we ba ado som rang gi ka cookie ga mu sin ne moi ne ngang ba ji object ona tai na ba da party gi banner di samana ba phiran su samana pa ba ko aduga phiran su samana pa ba banner su samana ba vote su party du dum ka ba aduga party gi keno raso India gi keno software mayam web mayam even Manipur assembly gi logbook ta su BJP gi MP ni MLA ne yaw ba aduga wangang ma na BJP manung da ani ngang ma se si party mayam sina tobi da ba si yam phagani aduga ngasai gi NPP gi su ngasai gi separate administration si akoi support tok de ai je tauba ya da bai tawdri da ai ni ge ko constitutionally noi ge bible oi de na tawdri da matam ma la ko matam da de ai wai ko na situation change tawra ga di population change tawra di marum cha de khoi tawgani na hai ni ngi da natraga khoi beli gi miyam sina sawri na tawdri da ga ja hai bugi takai pa da lai ya wan da ai je adu natraga di masi communal play ne lo gi ne ba mi na adu ai tham jage nam noi se koi ge anba round se ge ni subu round manipur gi leiriba situation asida koi central leadership na tongan tongan wafum phongdor kheba manung chen na ngasi su koi gi NPP gi side gi koi gi separate administration piroi maksida reject tawni hai wafum koi gi bas stand du miam na phongdor li taw bodu koi gi idea of manipur sida koi koi gi kai be ab wafum sing phongdor na riba sing asi su tawdo fai hai bo sing koi gi oja me bonus thambiri duga koi gi leiri film sida koi gi dialogue na tan masigi solution leiroi hai wafum hai tunu kamani ye be koi gi tang hai je ge ba yes miyam punmin ba mana da ba je akoi na leira khulak ta meeting tawra akoi loi pun le akoi tinari ya oi ba pon na te ba yes adagi magi ngasa gi political party su magi step luxury na hire ko su ka se akoi na national conference ta pukhat kre adu da pukhat kre na hire ga loi ba roi ba si poche ko yes manipur gi apun magi saktam idea of manipur je assembly da udam ne ba akoi idea of manipur assembly da u de ba yes hai je ge ko 2000 last term ga handak term ga yengan da ko assembly se miyam gi namak yam independently pham ma change ko akoi bu tahan ba moi nei na je assembly manung da corruption gi nei na bo ro thong sa da bai nei na bo ro hilera committee gi demand gi nei na bo ro territorial council gi nei na bo ro kuki gi separate administration gi nei na bo ro hai me am je lera khulakta CSO na natraga public leader na na to oza bo maina natraga MPP da lera ta campaign ta udam na te ba sigi campaign je it should reflect in the August house of the assembly ito khoi gi kamai ta ge da phone sum urak pada khoi kha chawrak pada hai tare kha chawrak bai je last 2025 2016 sai de ko 15 16 sai de assembly se pre plan function win tawe ba khoi assembly se pre plan question ge hangya da bi adum lauthan na bi assembly manung da thangdo ro nang ga hai bi assembly quorum je nga taw dong tawe ba assembly ai je khoi mantri ne je utpham na te ba ko assembly ai je khoi miyam gi thabak tawri utpham ne ba miyam gi thabak taw we se ai gi lek ta la ga ribbon ka ga chakla sam thang min ga hai worker me am da gas yen bi ga taw na te ba assembly jina manipur sing ak to je
NBN sing na panam lewa nung sira masu mama thanda manipur nga ko so anga mo ai ngasi chawthong na side dum hai ke ko ma lewa panam nung sira masu mana taw ise mana mongonda sai gi panam nung sira masu khoi gi honorable Seperate na panam nung sira masu paule lan su mangai ne mana kuki furup se ma gi furup ne asai le nge loi tawram madam ni ga khal su mama thanda ni taw ya roi ko mana irang sa pa yani boiling situation tham yani but ultimately ngasai haibiriba wari chana ba poche it should happen inside assembly paulelal na tuan chalaga delhi da manipur gi governor ga ma ga agreement tawna ya ba position nate even if noina separate state nama nataga india gi article ngasai gi hariba keno sina ko article 3 na kaigumba article 3 gi power manung da state se separate tawge harasu assembly ki consent amadi logune ba whether consent du center na tani na taro ya du tuan bamne adubu manipur gi condition de di amu article 363 si maonda magi manung da yauri ba khoi gi pre constitution enact tawdringai da chanadringai da lakpa mayam gi leiriba khoi gi court case to ba ya da ba hai poche manipur si india da merge to matam da khoi gi sai keno se khoi gi 22325.7 square kilometers 8620 square miles ko masi merge to kan da india constitution leitri neba india constitution to ko na la ko neba khoi merge to matung da ko aduna masi gi pochidi am think questionable neba aduna moina ngasai gi khoi na thabak tawri ade khoi ada chatli khoi national committee da khoi hairi parliament khoi lauri khongi haiba ka tana yaroi assembly se function down mom change ba khoi usik prime objective se separate ta dringai da delhi na decision lower dringai da akhoi assembly se functional oina uhan ngadam ne miyam da aduga akhoi gi assembly ne functional oira kanda assembly manung sida ngasai gi akhoi gi mari na se dam ma yadre thongam sa yadre adu tawdre adu dpr tathat kre pwd adu kakta kre adu na ti akhoi na usik pamai sina akhoi manipur gi politics se magi political agenda si development je soi oidre ba usik manipur de any political party se development you want the gandhi usik vote komi se hoje o kambu omna soi kan khomi bot ko ma hogre kambu masu adum akhoi adum ka doine adum lei wari bu ko adai nasai gi even nan npp na haibiram do akhoi sagar sem bada dum moisu support togni haibe mo ne hai mi se npp masamak aligning bjp gi mafam kya da jdu suma gi aligning mafam kya da ada pistok se tog jai ta di jdu gi manung da kuki bisani yauri ba jdu gi manung da mi ani yawe ba ko nasai gi keno se maming dum pambia kene se ngangsalun sanate am yaure ko tipai muki aduga kanoga khauti am ga yawe ba se ko lelian mai khauti ai bra ma ga yawe ko adu sigi kano se pistok se moi manung de su lakadam ne ba mapan de pistok to yaroi ba mapan de pistok to yaroi bjp gi manung de su pistok le yadam ne ba adu delhi chalaganda bjp na toan chakani kuki na toan chakani naga na toan chakani akhoi lamje center jina center ki ideology da akhoi se manung da loina ma khoi amata yanadra ba kauna ba yadra ba every time tripartite talk adum tausan ba ko se district an pai were tripartite talk tausan ba se akhoi sida home secretary ga moi mla sing duga asigi kangpok pi kari gi senapti mla me am duga phamin ra marathon discussion to ya ba fare adoi ta di akhoi yana ne akhoi lp command demand to ge akhoi lp matam du da ahingi pung ani hum maune akhoi Okrami Bobi matam du chief minister convince tong na bona da masi tha da ya dam ne na to kan ko awa akhoi gi se aina haijani gi kaim na te politics sai je party gi phiran du khaktang oina politics oina ubi ganu politics sai je assembly je function to hon ga da ni assembly function to da bi da delhi chalaga khoina adu hai re sambit patra masana se da la ga mana la ga sambit patra masa bo amtang bu na bang ade am to pungai mu tang bu wari jani ye ba yam se na de ko nang na sambit patra sina mana sila aga mana statement pire separation gi idea amta leite ko even kanu ma statement pire amutang na ti ani ra hum rang ne ba even media gi gari ma manipur lok tho do adu do suma am ko statement pire ba akoi manipur thukai be agenda amta leite manipur territorial integrity adu ada machin mang na video le ba but being a bjp ko nasa bjp orega nang adu haire adu ga why paulin lal gi kari statement han jan bjp ma orega ma bjp na tre to an mo orega ba kpa oira sano ma se kpi bra kai no adu oira sano ba independent oira sano nganga sano ya ba you are not unified inside your own party noi manung da noi masen unify oi de ba adu noi sakar sem ngam dri ne ba adu na mapan dagi
NPP ने support तौरसु JDU ने support तौरसु government सेमसु मोई ngam मरमदि मोई मनुंग द पिस्टोक लेतेबा अदु मोई मनुंग द पिस्टोक लेतबनिना पिस्टोक से सुलै लेतबनिना साइगी दिल्ली चलकांदा मोई हान याना सरकार सेमबु कुकी याउददि सरकार सेम यादब्रो रिसांग कैसिंगना चीफ मिनिस्टर ओइ मतमदा अखोई कैबिनेट मसिंग सुसु अखोई कैबिनेट तदि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हाइबे आई लेंगाक सेम मतमददि ngam याई अदुगा साइगी अखोइना नागा सोय याउदबिदा गवर्नमेंट चलाइबा नत्रगा मैतै सोय याउदबिदा चलाइबा हाइबजे नंबर न यारदि अदुम याय पब्लिक की इक्वल शेयर तो फंगजगदबने हाइबनिदा पब्लिक की को अदुगा साइगी अखोइ सिददि कमाइ तौगेदा रिप्रेजेंटेशन सी लेंगाक अमा सेमबसे हाना फमजिगेना मतमदा कुकीदगी अनि पीरगे नागागी अमा पीरगे नागागी अहुम पीरगे नत्रगा अखोइ था तरुकना मैतैना पाए अदुन पाए जुम येना लेतादि अखोइ असेंबली द फंक्शनल ओइन दतादि पब्लिक की वॉइस ते पब्लिक त नोइना कई तौबिरी कमाइना तौबिरी करी खनबिरी दिल्ली चलुरगा लागा मी अमनी माइक्रोफोन पाएगा दुम प्रेस में त अखोइ याम पॉजिटिव ओइरे अखोइ लाइबा था निहुम सिदा सरकार सोइ सेमलने अदुन याबरने असेंबली क्या लेरिगे मियाम की जगह से नैनबो याबा क्या लेरिगे अखोइ मियाम जिना कोइदे याम सावरे अखोइ स्पेशल सेशन अमा कौनिंगी अदुना लेंगाक से सेमन बिरो अखोइ स्पेशल सेशन अमा इनवाइट तौगे कुकी सिंग से अखोइ इम्फाल इनवाइट तौगे नत्रगा अखोइ दिल्ली द फमुगे हाइबगी पोचे सोले लेतेबा अदुना politically यामना अनेम थाकी तारदि सावगे को अखोइ याम आंगांगनि अदु हाइदे हाइरोइदबनि तौबसु हाइगे नुवाइते ममदि कइनो का मतम जाम लेत्रे मतम जी अखोइ चाही अमा मखाइ फारक्त्रेबा बिहार की इलेक्शन द बीजेपी माइथीरेदि को थवाई नुवाइतदि सिचुएशन अमा मुका लाप यायबा अदगी ngसाइगी अदु मथंगना असम की इलेक्शन अमुक लेरे असम जो पोजीशन से क्या कायन फजबो ओइदेबो अदुगा ngसाइगी लास्ट दि कमाइन तौरगे गाना साउनिंग ना थबक तौरको मतमदा manipur issue je khara tapna tauge na hai matamda akoina mathang da tauge tha hum le tauge tha ni le tauge hai matamda akoi praja gi function tauga assembly je akoi hak ne ba assembly function to on bai je ai gi hak ni ai ne bota da ru do adu gi hak ni assembly manung da naina ba se ai gi hak ni naina ba ta ba se ai gi right ni media me am tauga khangan ba ai gi right ni sigi right je loi mangal laga na mla ne na koi ja chat le du adu bu taseng na ikai ni ngai ni haibani da ai na jeni je ko aduga last ai na jeni je ngasai gi manipur gi leiriba keno sigi manung da any community develop tauna bona da keno na delhi na decision lo ga khoi da hai ka tam na te khoi isa gi lengak le jabalam ne khoi isa gi assembly le khoi lengak le jabalam ne khoi gi isa gi mla le jai khoi isa gi is officer sing le khoi gi secretary sing le adagi khoi gi mcs officer sing le khoi lamju nga iba dc le khoi leina khoi gi approach se ngasai gi ka ni delhi da dang chalaga ya ga do man ba gi wakalon je miyam da pi base masi yam la le khoi gi political khoi gi miyam gi manipur gi yam graba mi la kunthra je sigi political ideology ama hojik lai ba political party sing jina moina sagat piram gadam ne noi akhoi ideology sida angang sigi wakalon da akhoi delhi chatra di kem tongam de na sum phawon mase masi yam phatte wa adigi lerak khulakta toan political party sing gi hunna bagi conference to bose si su yam phatte ba ko si timing na te wa vote khom du tumin na khombiu ka sukai de vote tawdo le rabani ara hayeng vote taw ganda ka su local political party amna chongthoga vote ka su ka ba ngam bagi sakti ka su le roi vote ai je paisa change ko si da ko akhoi praja si na ngasi bawda akhoi assembly je full functional way laga assembly manung dagi tholokpa wa ta ba se indian parliament ji operate to matam da sai gi no mo da paisa ban am chang ngane ba mi me am ji pham na ba cha na ba media gi oi ba sin ba then publicity sin ba che tha ba mo gi lak ba gari gi thaw adu da no mai di ti me am kai thong ngane ba ji ko akhoi assembly gi ju manipur assembly gi ju ngasai gi chahi ma da aina sum khangjarak ba da bjp ne pala matung da di assembly je nominee ni natra humni ko mapam ga sum loisan gi ba masi ipen de ai ta ko nominee umni pam sum loisan gi ba adagi ngasai gi keno ga se assembly manung da pass to ga ba demand me am ga se opposition party se yaw do bi da pass to gi ba debate to hok da ba miyam na khangok da ba adagi ngasai gi keno gi hill area committee gi la ko do na mu mamang da la ko do akhoi gi keno na governor na sigi thamai ban gi tarung gi pareng je sigi se valley gi area o idam ni ga na khan boy ta che ta thokchalak bi no ala withdraw to gi bi sugumba administrative steps sing jina community gi marakta hena divisive oiba ideology mala je akhoi gi leader sing na khangbi oba akhoi na angang moina akhoi na thamjani je kaino ganda political party sing na mai magi party gi office ta gi basan pirakoi mohta assembly do functional oen biraga assembly manung da pung tara ngangbi akhoi ta jage
pung ahum ngangbiu tajage numit tarani su discuss tawbiu tajage ba handaki lenga anoba si kaiguma form tawba ngamagadi form tawba ngamba taragadi masida separate administration je kai yadrino angang jing je akhoi myam loi khangau ba article 363 constitution ji manungda akhoi gi larigai raba MLA myamna matam kai thoga Article 363 is the Constitution the Supreme Court na bar to we akoi pre-merger agreement adi pre-constitution na active oidring agi mamangi agreement jingje bar to we natraga tawde Manipur si separate tawba yate hai base Manipur gi manungda hoi territorial council natraga mon hene empower tawba paisa piba leidana ko mangonda funding ena piba magi sujik supiri na territorial Manipur sida leise TC lei bajing jidi masai hill area committee ga leba jaga sing dedi moida even moi school gi lambi gi atai atai bau moi gi jaga khara moina tawjaba ya ba masana lega pangam bagi sakti piri ba tawdabu masai gi kamaina tawge ganda hai ba sakti duna masagi oiba se ayu ji masai gi bodo gi problem je bodo gi si magi treaty sign bodo gi keno si agreement sign tawna ji rangya da tawna bane ba Rangia the sign on river agreement there. Sige agreement ji who's Bob Borogi, Chinausing, China, a the full agreement, P3 and a Moy never. P3 and a Moy never. A quite full agreement, I know, last the separate state demand of Wemo Neblize. Some Sao Grava, some Mapan Gan Grava, some say, Machetuna to Garakwaze, Machetona to Garakwaze, Asamgi Gomena, Asamgi Miam, Yarakadra, Yarway drive a question to Neblize. Manipurazu, Hana. Akoi usi territorial council ama already lady nagasing gi area na yam lei adagi usi gi ngasai gi kenogi jaga da akoi gi cookie gi su salen hokip na highway matung ina akoi TC je akoi gi demani but et usi akoi usi lei ba present situation jina akoi lemina ba yaro ena lepa kanda UT with legislature je akoi gi demand onder ine na hairi ne moina aduna onder iba demand je da yari se kai no hai targadi moi gi su assembly da naina base assembly jina sole authority ne ba masida naina base moi gi mina su ude akoi mina su ude ba akoi nakan ani mak se politician jing na dum manipur kai biaro ena haiba politician duna akoi wakanda apo politician oina ui ba adu moi asom da su akoi gi separate administration logdri ba akoi adum khangani ha base si su adum akoi oina ui ba adu ba everybody is any tribal any pangan natraga any maitai je mai card lo in sanai ba si card se akoi ju maitai card sanade ya biaro akoi ju sanai ba ko adagi ngai pangan ju mai card pangan card se dum sanai ba tribal ju tribal card sanai naga su naga card adum sanai kane ba aduna ngai gi oza ga oza won ga ik kan mari khana ra ba ko jing naga mai tai yong na je ba ko oza ju naga support chakini ai ju mai tai chakini ba sigi project chatna ba akoi na tawba ya se kai na ga politically assembly je active oi laga ko ai ga oza ga se Ozana nagawa jesu kabuyo jesu any fruit boy jesu akoi any bu ngakpiri se constitution ni na miam je da paun mam change ba si paw ngam de bagi problem ne hoi ji the nei je sumain tam je